u obliku cijevi, geometrijskih tijela, kao neprimjetna skulptura u prostoru ili pak detalj koji će svi primijetiti. Dizajnerski su radijatori već duže vrijeme na tržištu, ali do sada kod nas nije postojalo toliko interesa za njih. Svi ovi radijatori su priča za sebe. Svaki od njih ide u odgovarajući prostor, da li to bio hodnik, kupaonica, soba, dnevni boravak, da li to bio nekakav klasičan stil, rustikalni, moderni, za sve ima po nešto, tako da oni su svi priča za sebe. Svaki radijator je drugačiji. Umjesto da ih skrivate iza kojekakvih pregrada, ove ćete radijatore ponosno pokazivati u svojem interijeru. A evo koliko se oni razlikuju po instalaciji od onih, nazovimo ih običnih. Što se tiče instalacija radijatora, to je kao i kod svih drugih radijatora. Naravno, ne kao kod običnih gdje vam je klasična instalacija. Instalacija se radi po svakom modelu radijatora, ovisno o veličini i širini. Razmak ventila za instalacije naravno se određuje po radijatoru, što uvijek se razmišlja kada se kupuje koji radijator ide u prostor i po tome se radi instalacija, što je danas najnormalnije. Dostupni su u različitim oblicima. Svaki oblik ima i više veličina upravo zato jer se veličina radijatora bira prema kvadraturi prostora koji treba zagrijati. Svi ti radijatori dolaze u velikoj paleti, nekih 80 boja, u kojima se mogu naručiti da li mat, da li sjajna varijanta, da li nekakva metalizirana sa uzorkom. Naravno, postoje modeli koji su potpisali arhitekti koji imaju nešto na sebi dodano, što čini radijator još drugačijim. U posljednje vrijeme nije neuobičajeno da se dizajnerski radijatori kupuju i za prostore u kojima je ugrađeno podno grijanje. Investitori tako dobivaju originalnu skulpturu koja je ujedno i funkcionalna. U današnje vrijeme takvi radijatori su, pa mogu biti iskreno možda i za 50% veća potražnja za njima, samo zato što ih je možda i teško pronaći. Nema puno proizvođača koji se bave takvim, koji proizvode takve radijatore. Mi smo recimo možda u zadnjih godinu dana napravili promet sa radijatorom veći nego u zadnjih možda 10 godina. Želite se istaknuti, a da umjetnina u prostoru ima i svoju funkciju, onda ćete svakako odabrati dizajnerski radijator, jer, kao što smo i rekli, njih nećete trebati skrivati, nego ćete ih ponosno pokazivati.